Groups dari sa Bacolod. Online sa firing line. Attorney Ray Gorgonio. Attorney, mayong gabi. Mayong gabi, amigo Marlon Eneberia. Mayong gabi, salamat sa pag-atag sa oportunidad sa amaningan napakasikat na programa sa mga gabi. Good evening, salamat. Okay, salamat kay Attorney. Anom ang mga ginpangaristar sa PNP kahapon, mga leaders ng transport groups dari sa Bacolod. Nahiluway na sila temporary bagod nakapiyansya na. But ang isa, confirm ko lang, Attorney, naka-bail naman ang isa. Kay Manti, ang report ka na ba, tonta 5 ang nakapiyansa, naka-hilway temporary. Yeah, sa Marlon, kung nag-hearing kami kanina sa night court, si Judge, Honorable Judge Blas Nolasco yung nag-preside kanina bago lang nag-issue sa order for the release of Melchor Mangayon after posting 30 kasan gabi bago lang. Okay, so why lang mamadugay naka-bail kag na release naman temporary ining isa. So anom sila na hiluway na temporaryo, no? Now, attorney, kon Bacolod Police ang pahambalon, desidido sila nga mapasaka sang kaso sa bayan sang transport groups, may kaso man or may counter charges kamo nga ipasaka kontra sa mga dapat pasakaan or labi na sa PNP, attorney? Yes, we already prepared the complaint. We will surely file. We will have it notarized tomorrow. Mm. For sure, we will file it for the Office of the Ombudsman against the police officers who committed violations of law. No? Mm. So makita natin yung ginawa nila kagabi, kahapon aga, about 11 a.m. Wala namang ginagawa yung mga protesters other than expressing their cases pertaining to the possible loss of their livelihood by reason of implementation ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Andyan yung mga opisyales sa loob ng LTFRB, opisyales from the DOTR, LTFRB, no? Gusto nilang kausapin para magkaroon ng doon sa pag-renew nila ng kanilang franchise. Considering that the mayor has already promised them that they would also facilitate the renewal of their franchise. And in connection with the pag-stop sa implementation of the Public Utility Vehicle Modernization Program. Namang gulo, maraming media kagapon nag-monitor. Nagkaroon ng gulo nung disperse yung peaceful protest actions and sprayan ng water cannon and nilapitan ng mga police officers armed with truncheons and shields. No? Nagkaroon ng mga pilas yung ibang mga protesters doon. Rest yung leaders natin. Allegedly for conducting permit without conducting rally. Yun yung sinasabi. Pero yung ginawan sila ibang gawang gaya ng assault upon a person and authority and disobedience to a person in authority. So titingnan nga namin yung allegations nila to disperse a rally. No? It's not a lawful order because the protesters are protected under the Constitution, specifically Article 3, Section 4, under freedom of assembly and petition the government for the redress of their grievances. So, conducting a rally, voicing out your opinion is not a crime, and that is not a ground to arrest the person. So, tingnan natin kung may mga violations doon. We'll just, hindi namin isasabihin na ngayon
Pero meron kaming nakitang malaking violation Mhm. na kailangan sagutin ng mga police officers, lalo na yung commanding officer on the ground who initiated the arrest Ah. and ordered these men to disperse violently the peaceful picketers. Aha. So, yun yung try namin. Okay, so buwas hingagawon yung mapasaka ni ang kaso sa bayan sang Office of the Ombudsman. Yes, sir. Okay. We will have it notarized for the city prosecutor's office, Aha. and then we will forward it to the office of the ombudsman kasi they are covered administrative charges, no? Ah. Pwedeng ipasaka sila. Mhm. Banaway attorney, bali ikaw lang gid ni ang nagaserve nga legal counsel sa sining nga transport groups nga nagprotesta kahapon or may iban pang abogado nga nagabulig man sa imo attorney? Yes, si Attorney Lydia Tawan, magaling na abogado. Mhm. At yung senior partner natin, si Attorney Victory Campo, Mhm. Junior. Tapos nagpayag din yung suporta si Attorney Baribar, no? Aha. Yung staunch human rights lawyer natin, Mhm. former counselor, Mhm. who also expressed his willingness to extend legal services in favor of the 6 arrested leaders. Aha. Sa amon ni nga senaryo attorney nga nagprotesta dason ang nagprotesta gin water cannon ginaristar sang pulis kag gin priso. Ikaw bilang dugay naman nga abogado, damo ka naman attorney na encounter amo sa nga sitwasyon kag ikaw abi nagaserbi man nga legal counsel. Attorney. Aha, balikan ta si attorney Ray Gorgonio. Isa sa isip na to ni apat eh. No? Apat ka mga legal counsel ang nagabulig sa transport group. Para pa sa? Attorney? Oh. I-check the action. Hindi daw na dolo sa attorney Ray. Action firing line. Sige. Okay. Ibalikan talan nga dugay kay hinga po sa naman lang sa ato sa ning ginatalakay diri. So suliton talaga, buwas ipasaka nila ang kaso sa Office of the Ombudsman. I-notarize sa buwas nga gado lang mapasaka ang kaso sa Ombudsman mga ka-action. So pasira ka ay kaso na ni sabay sa PNP una na nga nagpalayag to si Police BCPO Director Police Colonel Juristico Rudica nga mapasaka kaso ang pulis, no? Kontra sa ding pila ka mga leader sang transport group mga ka-action. Action hen, okay na lang siguro. Okay na lang kay girl pala nadula si Attorney Ray. Okay na lang kaya ako na lang padala karon sa mensahe sa iya. Action firing line. 18 minutos na kaligas sa tag ng alas 8 Action Radio Philippines Standard Time.